Kami Meghalaya Truck Owners and Drivers Association hajalang hanis sok ding kelarai basang isu cipor jenis pynhap himar dewïong Rwiang mulai mat kiwi karkhana sainar Rwiang kerbana kalian kibor punya cukar karkhana kimla balai halu cuca kem jo Bah Arful kabani ubelong persen ba cukar sang hawas ka sales hadir kini jalan gede dalam bakmat association bakal duduk persen ba muslim dabal ngar berkiwi parang dalam keleheran krus ketika karkhana podan Rwiang Haga jingla joki kila kendu manager karkhana obahash pemsaria banyak keram apply jumpa apply kenum dalam Kolombi haga ni kesep apply apply jauh Bah Arful kabani jungi ga asian iso manong tangkat ni ngila shim ya karai mene haga general meeting jungi ba nagaliang jungi ngila rai bat ngila kandu sabar khoi ki para members lani ki para suppliers lani ki nonghi ba yamanta kat ba nakaliang jong kani ka factory kam parla balai kumba kala thep jil ya ibarit arful karbani kumba kala pengat dakidau giba harukom persya ibarit karbani lada kim parla balai banlet weng lane banlet da kanu kakam kaba nakaliang jongki kila penjenjar ibarit arful karbani nakaliang jungi ngiso ban ai kejin pernah yar shabaro khoj menta bang ngim day shu ban leit pynhap mar hangti apo factory Rwiang la ka day dewïong la ka day no khirnga la ki no khimo lendru ni la shim ni karai ni la karpat i prano khi yam ta in sange shwa ban leit pynhap mar hangti apo factory Rwiang bat na kaliang ngajungi ni buru ka jindawa ba ka factory la da ka kwa ki no penya cho factory la da ki sap pat ki snow ki day banle halor kani ka jing penmi kunum kunram da uni mahesh bimsaria ubade manager do katika factory badna kali ang jungi menen ngelle yakran po thana ngelle ban sran lang kapen long ba hadu menta ki bahayin lani nakali ang jongi kum ki asyan lani ki parlok jongi ngimte ba la ra ya i barit arful karbani telada kamdan ke hindat balai kalau hadu kane